Kien verdett importanti għal Malta u issa rridu nassiguraw li verament issir ġustizzja. Ex-tqar Matthew Caruana Galizia, it-tifel tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, fit-tmiem il-ġuri li matulu Jamie Vella u Roberta Gius instabu ħatja ta' kompliċità f'dan l-assassinju li seħħ fl-2017 u ma instabu ħatja b'mod qawwi mill-ġurati b'8 voti kontra wieħed. Thank you for being here, and for covering the trial. Obviously, it's a big relief for us, and we all think that this verdict is important for Malta, but for journalists everywhere. Now we have to ensure that we finish what my mother started, and ensure that there's justice for the corruption that she revealed. F'dan l-istess ġuri li kien ilu għaddej minn April, George De Giorgio u Jamie Vella nstabu ħatja li qatlu lill-avukat Carmel Kirkop. Vella nstab ħati ta' dan l-assassinju b'7 voti kontra 2. Adriana Gius ukoll instab ħati ta' kompliċità f'dan il-qtil b'7 voti kontra 2 filwaqt li Robert Gius ġi liberat mill-akkużi b'6 voti kontra 3. George De Giorgio u Jamie Vella nstabu ħatja b'7 voti kontra 2 illi kellhom armi fil-pussess tagħhom. Malli nqara l-verdett, George De Giorgio instama jgħajjad fl-awla għamil żball kbir ngħidilkom jien minn fejn ġiet il-bomba. Intant fit-tmiem dan il-ġuri, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech stqar li issa l-Gvern irid jagħmel xogħlu biex jassigura li dak li ġara ma jerġa' jiġri qatt iżjed. Bernard Grech irringrazzja lill-uffiċjali tal-Korp tal-Pulizija u dawk responsabbli mill-prosekuzzjoni tal-ħidma tagħhom biex issir ġustizzja u esprima solidarjetà mal-familji ta' Daphne Caruana Galizia u tal-avukat Carmel Kirkop. Is-sentenza fil-konfront tal-4 akkużati se tkun qed tingħata nhar it-tlieta li ġej fil-11 ta' filgħodu.